Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Jaintia Student Movement Eastern Region hapo kajing alam jong Presiden Ubashnala Rembai. Kilala punya kendo ya District Health and Medical Officer ke East Jaintia Hills District ke Dr. J. Lakyang. Hagapa kila Dawa badai ban Khang kerdep Shipor ki Karkhana ki badan hapo ke East Jaintia Hills kumba ke sorkar kala Khang ki school ki college bat ki university ba per hani jela. Hagajing keren bat unong lung kubur dengan batisi TV u Presiden keseng Ubashnala Rembai. Oleh tu ba kani ka jing tu jong ka seng ya ka Dm&Ho jong ka East Jaintia Hills ka long ban ya da na ka jing bet ban na ka jing sapriang jong kunyang jing pang coronavirus namar ba kum ba ka long menta ka jing rung jing mi jigi barjala ki patre po ki Karkhana pen mi deu bilan ka jor ba bat ka bu jing maru ki pai ba nong snong jong ka East Jaintia Hills District Brokawe di sini ada kopi pensengak soal gini simen plan pensengak saya gini semen plan em po Jaintia waro ne ba po semen plan di ki pau hazar mu bru em dang po saga cilak tam ke vi semen plan de daun ne yang senjasen agar par jor ya sarkar ba haswa ba phi adap Khang ya ki school ya ki student bagi la suban le sabar ban le school ta bele bede ya gini ki semen plan adum ta phim pat la ban ikran bagi nomor ngila tip lupa po semen plan berubah one nabar berubah one out of country dangdon bersong po semen plan kata gadau kini kubuar ban aja sorda samba ikran khamtam ya kita semen plan wat ikran raya ki school day tampra mengi day tanggi lokal badon sini ndon kiba one nabar na ai ese kum gani gase tunis bonan po Jaintia ya to don ba one po Tripura na po Agartala ti gitu tharai igini ki in charge dong gini help department jongi try gila dep check ba